guys, mamingwit kami sa likod sa eskwelahan. Larga! May bagong trupa na ko ron guys. Kay busy si Chip. Kuyaw kayo daw ni sila mga power daw ni nga mamingwitay ha. Power niya mamingwitay ni. Challenge ni guys kinsay una makakuha og pantat. Lingaw ang panagat guys. Why tukob. Why kuha guys. Gamay man guys, gamay. Gamay man. Kuha na guys. Dili kay tantungan ako guys. Kaya eh. Sir kaayo ang amuang guys oh. Buhi pag yung mong kuha guys, di giningo nga hilaw guys. Ara guys. Okay. Para dia dapit oh. Bertang na paon. Nana good guys. Lingkod-lingkod, lingit-lingwit. Simple ra yung ginabuhi. Simple lang kinabuhi guys. Way lingaw sa balay guys. Di rin alam yung magbingwit. Tapos may ubo. Dito ko lagi. May na lang ni guys kaysa wala gyud. Kapanood-an gihapon miya ni guys. Pamastiray lang ni sila og kinsa gyud daghang kuha guys. Oops, saya na pud guys. Kaya ako. At least na kuha. Sana pud guys, ikaupat guys. Naanay mo kuha. Katuod bing isda sa bahog ikon gol. Lugpa-lugpa pa ba guys? Sinugbang labas ani unya guys. Ay namata. Nagid guys. Upat na kabuok ang kuha na mo guys. Goods pa kay guys, kaya pa guys. Okay. Nahinay lang good. Pwede naman siguro ni. Dugangan sa natong mga napo kabuok guys. Pasugban na mi ani. Nakakuha po ko gamay guys. At least pwede na ni guys. Okay. Kuha guys. Ulpot pa guys oh. 5 na gyud kabuok. Ulpot lima na guys. 5 na kabuok mong kuha guys oh. Mong kuha guys oh. Oh. 5 na kabuok guys mong kuha guys. Ay na lang ni guys kaysa wala gyud. Guys. Mao pa na imong kuha ron guys. Okay guys, kakuha na po. Ika siya guys, delete scripted guys. No, real J yun ino. Real J ni guys. No, yun guys. Okay, sige na, tanggalan na. Sung tinik guys. Sige, dito lahi kay na pa na ba? Dito gihapon. Guys, bagong huli yun guys. Kisi-kisi pa guys. Ay, tabunin ng isa. Okay. Ha? Ito na. Ito na. Dak mo. Mukha guys oh. Okay guys. Delay scripted guys, tinuod jud. Mo ni binyo guys among gipamingwitan guys. Ang iyo guys. Ano diri ra. Nara ni sa kilid-kilid guys. Magkugi lang gyud ka og pamingwit. Tawa. Biningwitay. Biningwitay ray ko ana tirada guys. Oh. Ang kalaay. Oh. Fishing vlog ni Manoy Carpo. Shout out mo daw sa Papa Sage. Sage. Yaro. Muna na. Guys. Buhay mo na. Walang. Nara po do. Oh, darapod guys. Wag ora gyud, wa mi ka bantay guys. Oh. Kuan man ni guys kaning scripted ni guys. Di madag scripted guys kay kisi-kisi pa guys para panihapon guys. Ay na lang ni guys panihapon. Klaro gay na guys. Klaro kay na guys, nangambak pa guys among kuha guys oh. Nguli na mi guys, di apa mag-iisa ni pahabol guys. Maura gid taw ni among kuha guys. So, Ugma na po guys. ugma po na po guys. Uy, dito sa mong buwan po pero Ngulit na mi guys.
Ha? Laban na Sins. Balik ba? Ay, ikaw na. Sins, tanong Sins daw. Talaga, panihapon na ni. Sins. Okay guys, panihapon na ni guys.